Agent 540! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ti paggibusan, ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapalwan. Agent 540! Di mo't lamalbalpas na tanapan ng palpaliyo ka na kami. Awan bakit tayo dito? Taawan dito, tibirbirukin nyo ataw. Sige na, mapan kami pa eh. Mapan tayong kakatwa. Baka pasuraw. Di na lamaw uma. Oy, katsi ka. Apa di ka mo't sumurot ka dakwada? Ina? Aguray ka. Ayan ti anak ko. Nakita ka kadrumit ay bigat Kaya't kaya makasarita na yung bag. May papankin ni Dennis nga nakyo. Nanyaman ng dayta. Mabalin, Ina? Ididamo ni Claro titudtudwan nyo a kriminal. Ita, ni kadiman ng Dennis, gapota di makita ni Claro. Ha? Agbagtid niya anak ko, apaw. Adyat amo na dya ingay. Pangasiyo, Ina. Adala kaya't ko amamuan. No adyaman dayta, ibagamaw. Ado ti trabaho. Kat didak kumamutun taktakan. Ayan nga tan ni Dennis. Ada nga tapay laang iti balay da siya al Leonardo Falcon. Ita, kunada nga itulod na dito, isakbay arumabi eh. Gamapay nga, rabiin kat, isuda nga tadaytan. Sumuro ka kadagos naman. Clara! Dayta, inirikap ko tinidaw. Clara, naimbagtasim ang put ka. Awan pa'y di adem. Anya? Apay, napanan ni Dennis? Inkuyog ni Leonardo Falcon ije balay na. Anya? Apay ka no? Ado ti dinamdamag na may papangkin ni Dennis. Kanya ti maganap namang palutput iti dayjay nga agbagtit. Claro, ibagaman kanyak ti akpaysaw. Anya nga agpeso? Si kakadi ti nagramas kandang patay iti anak jay kinalibin mo. Sana siya? Apay, di kay kadimot mamati iti bagbagak. Dagi jay kadimang akusar kanyak, tad adda atsin niya. Ti ko maagpayso ti ibagam anak ko. Ibagbagak ti agpeso? Sana siya ti kriminal. Apa di kay mamati? Sana siya? Nawatan niya! Kasano ti panakam-amo mitignagan iti Dennis sa kabsat ni Claro? Nang nanggagkula ang tinagan na. Diyak nakadenden na. Nagkita da ka di idin, iti day din nanet? Ti amo ka saan. Ngamga po taing pangayam ni Claro ijay balayda, ti anak ko. Nagkita da lakit di. Sagbay ana pasamak ti krimen. Apay adamdamagam day tas, sir. Adara kaya't ko apanagnagan. May papaniti da dya kabsat ni Claro. Napampanuinuyan ka no idi day jay. Aging ga idi agbalaw da. Kat na ilood gaya man iti drugs. Nadadaal ti utak na, gapo iti drugs. Kaya't ko aparihab da dya. Awan na't pakibiyang kadag iti kakabagyan ni Claro. Oray matay da amin. Maawatan ka, nati. Ngambayam. Mabiitan ti panakatiliw ni Claro. Ada ka din damag yung maipapankan ko, anas, sir. Nagsarita kaming kini Nicolas itaylahan. Posibleng aglimlimang ni Claro iti hideout da, iti sigod akabarkada na. Uwan, malagip ko. Ado ti kakadwa ni Claro at agaka-squatteran. Uwan, adda makamamo ken kuana nang report. Iti pan nakakita da iji ka-squatteran. Ket ag-surveillance ita, dagiti otoridad ijay. Siyempre, dayjay agklaro. Imbes, ang natalin na itay ditoy. Inalarma na dagiti polis. Busaldak, ibagayot yung paison ngayon may ditoy. Sa nabalit ay sulag matiwanted. Hoston, jay impagak. Ngayon may ditoy, ngayong pimanawat takos. Sa bagay. Narigatan, numamuan na ngagsublipay ditoy ni Claro. Amangan, numatakwatan danton ti modus operandi tayo, a grupo ti akyat bahakan. Sa bagay, boss, Saldo. Sige, tatiksak ni Claro.
Ibaga, asan pa lang agsupil ditoy. Agpalabas, iti sumagmamanungal daw. Tamangan no dito'y pay, ti pagkatiliwan na. Una, boss. May ramraman tayo. No, saan nga ganan, di klaro. Ditoy, nagnag na kami ditoy. Nagnag namat ni Nanet? Wala. Ang sapatos na. Saan nakaskanyak? Nakasapatos ak. Oh, dati ba di sapatos ko iti, oh? Pangis rubber shoes ti suot na. Huwag gayam. Idi nakita ka. Daita pangis a sapatos ti suot mon. Ayan ti paris data. Imbul lang ti asawak ani Nanet. Sa dino? Kaya't mo makita ti nang imbul lang na. Sa dino? Sige, ibagam mo sa dino. Ija nga ruti pa pananta. Huwag gayam. Sige, ituloy ta ti magna. Isurom kanyak no sa dino tinapanan nyo kininanet. Idimbagam nga itulod mo niya gawid. Linastugak lang. Imbagak nga itulod ko. Nga orasan mat. Ala, mapantan Dennis. Isurom, tinangipanamkan ko na. Awan. Jak makontak ni Agent 540. Nakaidap nga ta ti cellphone na? Bueno, adda nga ta iti lugar nga awan signal. Kasaritak ni Hepe. Ituloy mi ti ag surveillance. Bareng maripot min ni Claro Barrientos. The text message. Tay asit ije ka squatteran tinag-text. Adda ka no ni Claro ija ayan tila kay apangulo dagiti maatap ag grupo ti akyat bahay kan. Talaga arumar kami ita. Kasaritak ni Chief. Palawlawan tayo ng tabalay! Sakba makalipas na! Palawlawan! Kalipas bay! Alerto dagiti kakadwak. Tila kay apangulo. Nakangato dagiti ima na rin mo. Sumuko kami! Hindi ka paputok! Sumuko kami! Awan ang paputok! Sige! Rumor kayo kami! Rumor kayo nakaparabaw dagiti ima yung kadagiti ulo! Awan ang pasok kayo! Tapos sumuko kami! Awan dito tao sa buhay nyo! Agtungpal kayo tibilin! Tapno na sayat kayo! Rumor kayo amin ang nakaparabaw dagiti ima yung kadagiti ulo nyo! Agdadadahil kayo lang iti ganito. May salaeng tiyadapaltog na kada kami. Kat iso, di nakalibas. Ni ka di klaro? Sa bali, sigod na nakadwaya polis, di adda dito itay. Wanted ka no, iso di na kayo tagpagkita kada kayo. Anya? Ngamday kayo lang tinumbang at tiliwan nyo. Kanday jaya klaro kayo magbagayo. Isuda, ti maakusaran at takas na namin lang. Di na kami ramraman. Kunak nun natiliw yun ni Claro. Ay, saan mi anadanon itinaitip ang naglamangan na? Sa balik iti tinaamuan mi, Jay. Anya tinamuan nyo? Ti awala kadwa mi a pulis. Wanted day jayan, gapo iti agrurutap a violation na. Iso ti adda iti nga aglamlaman. Ngam, di mi natiliw, ta nakalibas. Ay, Kat, kumusta ba ti panag-surveillance mo? agtitinulong tayo. Masulbar iti mabiitigam tayo akaso, nakaskasa na. Anya ti development ti kaso? Ang mga lupod na saan ani Claro Barrientos ti akusado. Anya? At dapat iwayat ko ang investigasyon. Tapno makonfirm ko ti amin. Amo kasan mo kaya ti maka-encounter iti makadadali ti pagnam. Iso, bayanda ka lang itiwagas mo, Agent 540. Waraik ti awag mo. Agyamanak. Wen, yawag ko adagos. Anyaman ti resulta, ti panag-imbestigar ko. Kumusta may ti kaso nati? Awan salat. Awan pa iti paglawagan ti amin? No si Kati inaday din Nanet. Anya ti aramidam, mare. Nati, pasit ti dara kan lasag mo ti anak mo. Siyempre, nasyak ti sika.
Jak pagan ano ti asino man alalaki. No ti anak kon ti agrabyado. No mapanagnakan ani klaro ti nang ramas kinang patay iti anak mo. Rumbang laang ama dosa. Talaga. Aramidek matyar aramidem ita. No siyak ti agsaad iti piyang mo. Awanan ti sabali ang maatap aripist kan kriminal. No saan ani klaro. Siyuman na lang ti anak ko. Iso apatsyak ang maaramid na ti kasjay a kinadtakas. Ngam ayan nga tanda dya a tao. Kuna ni Agent 540, adda iwaywayat ng investigasyon. Ako reka. Asino mo dya a 540? Di amo kinidamo kat may sa a polis. Akadwamot laang ni P.O. Nicolas. May sa secret agent ni Agent 540. Jakmat maawatan. Basta ti amok. Isu ti kamkamangan dagiti daddo maapakar aramidan ti kinaddakas. Dagiti biktima ti managdakdakas ko na kuma. On nga rod. Ngam anyamat ti makunam kan kwa na. Makatulong nga ta iti aramidan dagiti polis. Makatulong lakid di. Patyak adakkel ti maitulong na, Karin. Saan niya amo ni Dennis nagsublyak dito? Amok nga adda kayat nang ipakita niya. Ngam kelat ang nagbali ti panunot na. Iso nga intarayan nak. Makabodo dagiti ladda. Ngam ituloy ko lang tatagsawar di tayo. Iti da ito kasama kantin to doon na nagturangan da kininanet. Dita. Nagpus dagiti ladda dita. Agsuki mata. Ano ti madamag, Agent 540? Umay kayo kumatapos dito yung barangay Kagitingan. Iti asidig tinakasarakan iti bangkay na ininanit magsilang. Ha? Adda ka dita? Well, urahin kayo. Sige. Umay kami dita, tamat lang. Okay, bye. Bye. Anya nga ta tinakita ni Agent 540? Mapanak ideayan dagiti kakadwak nga investigador. Mapang kami ijay ayan ni Agent 540. Pangis arabres sus data. Kan kita ambil tayo. Underwear ti lalaki. Nagdulpo ito? Kat dahito ti kitaan. Ne. Hair clip? Naalak dito a hair clip. Titayan dagiti narudek-rudek alidda. Dahito mat rubber shoes. Kantoy nadulpat abrief iti day tamat laban da. Anya ti makunam iti daytoy. P.O. Nicolas. Kukwa ti kriminal anang rames. Ken nang patay iti day dinanit da kita. Ket masiguradok aku kuamot ni nanet dahit a hair clip wenno ipit ti buhok. Kukwa ka din ni Claro Barrientos da gitoy iti panagkunam? Unan niya. Kasta nga tati kadulpet ti underwear ni Claro Barrientos? Kan, dahita pangis a sapatos. Kasla naggapumetan iti dumping set ti basura dayta. Gapo iti kinadaan kan kinadulpet na meten. Urayin tayo ti inaday dinanet. Agturong dito'y dayjayan. Isot ti mang bigbig iti dayto a hair clip. Kalpasan na, mapantayo iti ayan ti may kadwa suspect. Anya? Adda may kadwa suspect? Adda. P.O. Nicolas. Saan pa si bakpot ni Dennis? Sa pulam jay adim, klaro. Agrupot kay kid. Adda pa palang to? Anya, sa dinaw. Amok nga da ijaya ni Dennis. Sa dinaw! Iji police station. Na, Agrupot kayo. Tamapantay ujay itamat laan. Sikamat apa palkon? Kababain mo. Ipakpakita mo kit din ti brief ko. Kababain ta nagdungrit. Anyan.
Daytoy kaditi akusado? Dennis! Dennis, anak ko! Apay ganda ka dito, Ay! Apay ganda dito si anak ko, ha? Magtanda kayon. Ha? Apay ka din, ate! Daytag bagtit nga anak mo ti kriminal. Adya! Pinatay na ti anak ko, kalpasan ari na mas na. Adya! Ay, nate! Awat iti gusto at madurot na ita anak ko. Si kanti ang bagtit, no ito dumkit din nga iso ti kriminal. Patayot day tao! Patayot! Saan, misis? Di kagarami di tidakis. At ikot mo ti maatab a kriminal. Bayaman da kami. Umay ka, misis. Mawatan da ka. Ngimad na nas ka na mamam. Piuto Nicolas. Magamu kayo ni titay tataw. Wen, Agent 540. Ala, umay ka, misis. Api aji pa'y anak ko, tinakapasamagan ti kastoy. Saan ka din na may paya ni Justisya? Ang kaputag bala din ang patay kan kuana. Kasano na ito yan? Titan gagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Nagparangan, dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Putlay, Lady Astudillo Aquino, Isagani Bulyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Padang Tarabay.